negdje manira prosto potencijal likovne scene u Crnoj Gori kao značajna manifestacija koja godišnje okuplja toliki broj umjetnika i ona je zbog te zapravo masovnosti, zapravo odziva krucijalni godišnji pregledni događaj u likovnoj kulturi Crne Gore, naravno uz refleksiju da se ono odvija u finansijskom ambijentu koji je neadekvatan, koji zapravo nije podržan u svim tim iskazima kakvi oni postoje, govoreći da nedostaje ta jedna komponenta novih platformi iz kojih umjetnici djeluju i naravno ne može ona objediniti sve to, ali može na neki način dati refleks kako ljudi promišljaju likovnost u Crnoj Gori u protekloj godini. Naravno, samo da ne zaboravim, ono što je značajno od prošle godine jeste uvođenje tog digitalnog, kako bi rekao, virtualne izložbe koju smo imali prošle godine, ne bih je preskočio niti zaboravio, jer ona značajan potencijal pokazala komunikacije koja je moguća i u takvom virtualnom prostoru. Mislim da ona bila i revolucionarna na svoj način. Mi smo se privikli na koronu, pa sad razmišljamo i u fizičkom prostoru, ali naravno pokazali smo da možemo i pokazali smo da smo u tom refleksu i odgovoru na krizu koja je bila tada, Udruženje likovnih stvaralaca dalo jedan konkretan, veoma značajan odgovor, čak i regionalno. Dotakli smo se i pitanja finansiranja. Dakle, što misliš uopšte o statusu Udruženja likovnih umjetnika u našoj državi i što bi tu trebalo da se eventualno mijenja? Na koji način je uspostavljena uopšte ta paradigma kad je likovna umjetnost u pitanju u Crnoj Gori? Mislim da je to jedna greška kulturne politike, sistemska greška, i derogiranje jednog modela kulturne politike koji socijalizmu ovu ustanovu etablirao visoko kao javnu ustanovu, kao subjekta koji je bio JU, odnosno javna ustanova, a da je sad nevladna organizacija i mi pratimo tu nevoljnu poziciju ovog udruženja od 2012. do 2017. a čak i posle toga u formatu nevladine organizacije, gdje zapravo je to neprirodno stanje 650 umjetnika koji su etablirani, diplomirani umjetnici koji su članovi udruženja. Naravno da u toj dispoziciji koja je takva da je to prvo neprirodno, da vi niste organizacija u kulturi od nacionalnog značaja, koja ima godišnji iskaz koji je zagarantovano finansiranje, kao esnafsko udruženje, jer je to prosto sistemski paradoks, i da ja mislim da svaki budući korak treba da bude upravo u tom pravcu, da se to standardizuje, da se tome da legitimitet, da ovaj subjekat ili akter kulturne produkcije u polju vizualnih umjetnosti ima jednu nepovlaštenu, nego jednu zaštićenu poziciju društvenog djelovanja koja neće biti upitna konkursno, nego će ona biti etablirana i emancipovana društveno kao i svaka druga u regionu, veoma u paralelnim, da tako kažem, krugovima, veoma jednostavno prevedena kao organizacija od nacionalnog značaja, bez dileme. Neko je rekao da je iz vremena socijalizma, dakle, koja je bila prepoznata kao jedan od društvenih pokretača, da je novo vrijeme, da je paradigma novog vremena zamijenila kulturne projekte sa religioznim. Da li je u novom vremenu kultura zamijenjena religijom? Pa to je aktuelno pitanje u Crnoj Gori. Kako povući paralelu između onoga što je građanski emancipovano, građanski je također biti religiozan, znači da ne stvaramo odijum prema tome da je to neki novi vid religioznosti. Religioznost se ponovo emanira ili vraća u sistem nekog društvenog konteksta iz razloga društvene nejednakosti, distribucije pravde. Tu se postavlja i pitanje uopšte održivosti građanskog društva ukoliko je društvena raspodjela bogatstva nejednaka, odnosno postavlja se uopšte pitanje paradigme građanskog društva, da li je ono moguće ukoliko je društvena raspodjela takva, odnosno mi govorimo o oblicima političke ekonomije kojih možda nismo svjesni u Crnoj Gori, koji su
manje više brutalni kapitalizam ili neoliberalizam i mi sad povrh toga tražimo spasenje u ovome drugom pravcu, dakle da te jednakosti iz nekog moralnog, kako bih rekao, društvenog rakursa koji baštini religije, iz tih nekih hrišćanskih vrijednosti ili bilo kojih religijskih vrijednosti, mi vraćamo u nekakvu normalnu dispoziciju. Mislim da mi kao građani možemo mnogo više na tom planu da uradimo, promišljajući okvir političke ekonomije koji zadesio i Crnu Goru, a to znači da ona jeste zemlja nejednakosti, jeste zemlja neregularne distribucije pravde i da mi to treba da rješimo građanskim putem, a naravno nova duhovnost koja se može desiti i u tom pravcu, ona nije niti nelegitimna, niti je nešto, niti je treba predstavljati da ona ugrožava nešto, ne samo novi vid iskazane zadovoljstva, mi tome svjedočimo, međutim, mi se moramo vratiti i nekoj produkciji nezadovoljstva i ovim građanskim ostvarenim nivom, gdje zapravo jedno ne bi trebalo da ugrožava drugo, nego da koegzistira u nekoj ozbiljnoj razmjeni dijaloga.